usada de nutshell type helmet, no hay pa claro directiva si permitiba con este ng mga motorista iangkas. Es el que se confirma el portavoz del Zamboanga City Police Office, Police Captain Yashir Sarikin, na entrevista del media este viernes tarde. Este por causa base na mas reciente executive order que hace salir el gobierno local este lang tarde, mga pasada alas 2:18, no hay estipulado na mga provisiones kaya ay permiti con el mga motorista y angkas para usar el nutshell type helmet. Sino estipulado aquí kay debe usar estos el que se llama J-type helmet. Confundido también ahora el mga autoridad considerando hindi claro el cosa se sale directiva el gobierno local. Si acordó de más temprano, antes para se sale el executive order del gobierno local, el media ya puede hacer entrevista con Sarikin, donde confirma que debe, base en aviso ya dale kanila di la jefe, ay permitilan sila con el mga nutshell type helmet, pero considerando tenía nuevo ya se sale aviso, el gobierno local ay verifica pa sila ahora si el nutshell type de helmet ay permitiba na mga motorista y angkas o hindi más. Si te acorda en denantes aga, durante el cubrida del media ya tiene pa confusión na checkpoint ng Divisoria acerca al policía de helmet por causa no hay pa segundri civil mga polis con el nuevo guidelines. Imidya mo! So, sinirakit naman mo, el diferensya del di aton J-type, pati el di aton Nutshell. kaya kasi mga nutshell ma'am no, otro el design. Yung chene nutshell, akel half lang, akel pang bike. So, chene tamin nutshell ma'am, akel daw J-type tamin ele. So, klase. Pero hindi kitle full J-type akal astakal na detras del kabesa. Akil ma'am no, may tamin sila ki-scribby or itcha, akil nutshell. Tayo. So, el kakimam na di aton na 591 executive order, J-type. Puba tamin kami sa ma'am, paano mo, kay palte tamin LDIla como ablada ko naton or information ko naton. Sana i-checkal sila alya na executive order. So, el nutshell type, at el hindi get tatapa el full kabes di aton, is dapat hindi get era pwede. Pregunta sa mga kita ko nila ulit, ma'am, kayo na ikina, na kanila kaya tamin, kung hindi tamin paro. Thank you for watching this video. Like us on Facebook for more news update. E-Media Mo official Facebook page. For comments, suggestions, or any concerns, please feel free to email us at emediamo@gmail.com. Subscribe now. The E-Box Update! Sí, bien bonito kayo, din claro kayo. Diya kumprayo si present preciso yo comprar el Easy Box. Bien claro kat mirara na kan. Pati portable del precio di suyo, barato lang le. Por eso ustedes, el mga quiere kat mira media, puede ustedes comprar mientras tiene para vender. Cómprate de bonito kat mira, bien claro kayo. Apuraya, iman avail el E-Box akilang na E-Media Station, MCLL Highway, Divisoria.